nigano cy'abanyamurenge ariko namwe mubyumva mwumva no rurimi ni muze mwumva nimba ari ibyo wumva yuko umunyamurenge abanyamurenge bazabakora byiza nimba ari cyo gufashisha urumva mukigireho namwe muzagikore neza kuko gukora neza tibigira imigwi mibi reka turarike wowe uza wumva abanyamurenge we ushobora kuba hari cyo wabonye ucize kitaba muri culture yanyu cyangwa se mu muco wanyu udukurikire wumve tega amatwi fata agatebe wicare wumva abanyamurenge icyari cyo abari bo nta munyamurenge wumuye amata ngo yimuke uzi ko umugabo w'umunyamurenge yagiye gwashika mu mushasha bakamuha amata akabatse hano hari amata bamuhaye amata ngo mare aramwaravuga ati murakoze mwabana aje gwago ati muze yishuraka ati no karabaye itangaza biraguye aho gari mu mushasha yarage mu mushasha ni mu mujyi mu yandi magambo amata y'inka zagurishwa muza kugurisha amata y'inka nishuriye isa ihana ariko ababyeyi babare mwana amata y'inka zagurwa umugabo aratanga aravuga ati kuva twaba titurabona amata kuva twabaho muri ino si y'abazima titurabona aho umuntu agurisha amata y'inka abadukurikiye batarabanyamurenge twamenye ko amata azagurishwa ku mushasha mu mushasha iwacu wakazukamika zigakamira umuhana wose hari umunyamurenge umwe nzi gusa wigeze kujana ihamba washike mu ruzi ahura n'uwabo ari mu ruzi yamafata yahamba yamayifukumurira mu ruzi iragenda aravuga ati se kubera ko ufashe ihamba ibyo kurya byanje nari nazanye ngenda nkarya mu nzira ati wose umuco w'abanyamurenge ese wabonye ko wogera mu wundi muhana ukabura abantu bagufungurira unyibukije umunsi umwe ariko iwacu twagira k'imfura ba kandi ubanyintare ubwo nyintare yahuye n'umwana w'umupfurero ndamuzi umupfurero no muvuga ntampamvu ko muvuga wo kuri muhebyi wacu mu bigogogo yigiraga kuri institut muco abantu mu bigogogo barazi n'abanyamurenge benshi barahiye ni institut pedagogique ahura n'abanyeshuri babirukanye ahura n'umwana w'umupfurero arambwira ati kutashakira kare byagenze umupfurero aramubwira ngo banyirukanye bakwirukanye gadirwa nyintare amufata nk'umusubiza muhira amujana mu ihene aramubwira ngo irukane zino hene igihe bufata bitukijana umwana w'umupfurero ariko utegeye igitangaza afata cyangwa yamakijana magishira pure rudahigwa niwe ni umugabo w'umunyabyinshi niwe ari pure wa mwana w'umupfurero agenda arikisha urwa nyintare avuga ati singa se kubona kwirukana kuri ibyo bitangaza umunyamurenge akaza agenda yasanga undi arakenya nimba umwana we yashatse cyangwa akamenya ko ari ubukene akagenda akavuga iwabo ati mutabare nyana aragowe kwa nyana akabareka nica bakamuhamagara ngo uzaze yashaka akavuga ati kubiteka icyo ni umuvugaho tiyabonaga umuntu uha urengana ngo amuhushe ngo avuga ngo nagize ubwoba ngo wabamufashe ngo bameze gutya ngo ni umuti ngo ni ubati icyo kintu yigeze gushika asanga hari abana bafashwe iriya ruguru iwacu arababahoza arababaza aba bantu ko murabazizi bagize gute ni kuri nyine bariya ba FARDC yafata gusa ikamufata abantu ikabibarurunga bakabafunga gusa ntaco bagize bamara bakazababwira ati muduheze arababwira ati se abandi batinye kuvuga aba bantu bakoshike ngo baza suspect gute abana bari wao bari suspect gute ko murabatekeza ngo bari suspect gusa arabafata arabafunguza barataha ntibatanze n'igiceri banyamurenge kazi muri abantu b'abagabo turagarutse muri cya kiganiro twababwiye ngo tuzobazanye kijye cy'abanyamurenge none ntabwo tuvuga umubembe tuvuga umupfurero tuvuga umunyarwanda tugiye imurenge ku munyamurenge waba uri muri Kongo waba uri imahanga turagusuhuje turakwegerera ngo tuganire iki ni iganiro cy'abanyamurenge ariko namwe mubyumva mwumva no rurimi ni muze mwumva nimba ari ibyo wumva yuko umunyamurenge abanyamurenge bazabakora byiza nimba ari cyo gufashisha urumva mukigireho namwe muzagikore neza kuko gukora neza tibigira imigwi mibi reka turarike wowe uza wumva abanyamurenge we ushobora kuba hari cyo wabonye ucize kitaba muri culture yanyu cyangwa se mu muco wanyu udukurikire wumve tega amatwi fata agatebe wicare wumva abanyamurenge icyari cyo abari bo tegera imirimo yabo tegera ibigo byabo umunyamurenge udukurikiye yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa yaba ari umwana umugabo tukifurije kurama urakabaho uragahoraho ikintu cya mbere tugiye guhaguruka tugiye kuvuga ku munyamurenge mu by'ukuri abanyamurenge aho bari hose ku isi badutegere kandi mu by'ukuri icyo tubeshe mutubeshe aho hepfo hari ahantu ho kwandika reka tubanze duhere iwacu muri gakondo iwacu murenge aho twavukiye
niho tugiye guhera, tugiye kuvuga ibyo abanyamurenge twababonanye iwacu muri gakondo. reka mbere ku ijambo rya mbere. Umunyamurenge niwe muntu wa mbere ugira umutima mwiza ku isi nzi. Kubera iki? Uzi ko mu yandi moko utogenda gusa mu nzu ngo wisanzure mu nzu ngo ushike ngo urarya. Nigeze kuja mu Minembwe ngarara muri Mukoko sanga hari ibirara, urabizi ko bakazakumira hano muri Mukoko. Mushike mpura n'umusaza umwe aruzukije arambira ngo uvuye ndavuga ngo uvuye mu rugo ngo arambira ngo uje kuri kwimana ngo utambuka ndagufungurira. Yamacura inka turagenda wa inka y'imvyeyi aragenda arakingura ateka imyumbati arayikama aramfungurira ndamwe. Nta gutekereza ngo yompa isumu, ibindi isumu byaje bije vuba no kubera ko bagiye bahura tuzatubyumva bije vuba abitewe n'andimo tuzatubyumva ariko titurana bigo kuko ngo umunyamurenge bakazuzinduka ukagenda ntahamba abandi abapfurere bazajana ihamba abandi bakajana ihamba andi moko yose ariko nta munyamurenge uzajana ihamba. Hari umunyamurenge umwe uzi gusa wigeze kujana ihamba washike mu ruzi ahura n'uwabo ari mu ruzi yamafata yahamba yamayifukumurira mu ruzi iragenda aravuga ati se kubera ko ufashe ihamba ibyo kurya byanje nari nazanye ugenda nkarya mu nzira ati wose umuco w'abanyamurenge. Ese wabonye ko wogera mu wundi muhana ukabura abantu bagufungurira? Wabonye ko wogera muri uriya muhana uri hariya? Wabonye ko wogwa muri uru ruzi urapfana imihana wawe ugenda ucaho? Kuko iwacu tugenda twubaka imihana, ni ukuvuga ngo nimba uvuye mu Minembwe urava mu Minembwe winjire hariya ku Kiziba, nuva ku Kiziba ugende utibuke hariya kuri Gitabe, nuva kuri Gitabe ugende ugende uko tuvuye mu Mibundo ugeze mu Gahwera uce za Gahwera za Gahwera ugende za Rugabano zabikuba ukomeza aho hose ni imihana kandi tugenda amasaha ngaha kandi bose bazabana. Kandi ingene babikoraga ni ukuvuga ngo umuhana ntiwava nk'abantu bose n'ubwo bagenda bakaja guhinga, basigaga abantu bamwe bafungurira abagenzi ugakama bagasiga amata bakavuga ngo umushitsi woshika ngo umushitsi yoza yataza ataje ya mata bakayafata bakayanywa nijoro. Noneho ayo bakamyaga mu gitondo nijoro bakayaraza kugira ngo yoza nijoro twe twamaze kurya zogenda. Uziko ruguru umunyamurenge akazagira umushitsi nimba mwaritse asanze bamaze gucunga bakabanza bagaza umushitsi akarya bakaza bakabona gushakiraga abana. Nta mugore w'umunyamurenge wakaza imbere y'abashitsi ibyo byo ntibibaho. Aho umugabo w'umunyamurenge akaja mu nzu imfura yamara gushika mu nzu yazindukiye nimba yagiye no gutorera akareba akabona bahaye abana ibyo kurya bizira amata bwaca akamabwira wa mugabo ati uzaze ufate inka hariya yo kuzoza ukamira abana ko ndakama inka 3 noneho ndaguha inka imwe uzoza ukamira abana bazabareka kunywa bakayikama kugeza itetse inka neza zigateka. Sinzi nimba abandi bantu bazabumva guteka nimba ugeze igicuki igacutsa ikaruhwa igacutsa yanka akabigiha mu bwate yewe zana icyo cyacutse iyo nka ko ndabona yari yatetse nayo yizane hari yindi yabyaye noneho nguhereza indi akaguma kamuhindurira gutya hakabigihe bikanaviramo no kumugabira. Umunyamurenge akazagenda wa ruguru kuko ibyo ngibyo nta munyamurenge umuye amata ngo yimuti. Uzi ko umugabo w'umunyamurenge yagiye gwashika mu mushasha bakamuha amata akagatse hano hari amata bamuhaye amata ngo mare aramwaye ati murakoze mwabana aje gwago ati muze yishuraka ati no karabaye itangaza biraguye aho gari mu mushasha yarageze mu mushasha ni mu mujyi mu yandi magambo amata y'inka zagurishwa muza kugurisha amata y'inka nishuriye isa y'ihana ariko ababyeyi babare mwana amata y'inka zagurwa umugabo aratangara avuga ati kuva twaba titurabona amata kuva twabaho muri ino si y'abazima
Titurabona aho umuntu agurisha amata. Abadukurikiye batarabanyamurenge twamenye ko amata azagurishwa ku mushasha. Mu mushasha. Iwacu wakazukamika. Zigakamira umuhana wose nta munyamurenge ugurishije amata. Kuko murumva iwanyu bibaho mwabagabo mwe mutarabanyamurenge. Ikindi kandi nje nigeze kubona umugabo umwe yasanze umwana bamwirukanye ku masomo. Ngo bamwirukane barahurirana. Unyibukije ijambo. Yamubwira ati ngwino tuje mu rugo. Barajana. Ngo bamare gushika yamamuheza igihebe. Unyibukije ijambo. Yamubwira ati ko barakwirukaniye amafaranga ngana ati $10. Fata kino gihebe uzakigurisha kizavamo $30. Uzishure n'izindi bazaba bagusabye wishure. None rero tuwongere kibakazongera kuko kwirukana. Taka kubwira. Gadi rwanya intare. Izi tariki nizo yapfuye. Uravuze ndanamwibuka. Nose 27 z'ukwa 9. Imana yo mu ijuru turakwiruka rudashiraza. Unyibukije umunsi umwe ariko iwacu twageraga imfuraba. Gadi rwanya intare. Urwanya intare yahuye n'umwana w'umupfurero. Ndamuzo umupfurero no muvuga ntampamvu yo kumuvuga. Wo kuri muhebyi wacu mu bihogobogo. Yigiraga kuri institut muco abantu mu bihogobogo barazi n'abanyaminembwe benshi barahiye. Ni institut pédagogique. Ahura n'abanyeshuri babirukanye ahura n'umwana w'umupfurero. Arambwira ati kutashakira kare byagenze gute. Umupfurero aramubwira ngo banyirukanye. Bakwirukanye. Gadi rwanya intare amufata nk'umusubiza muhira. Amujana mu iheneze aramubwira ngo irukane zino hene igihe bufata. Aritukijana. Umwana w'umupfurero ariko utegera igitangaza. Afata cyagebe yamakijana magishira kuri Rudahigwa. Niwe ni umugabo w'umunyabyinshi niwe ari president. Wa mwana w'umupfurero agenda ati rwanya intare ngo singase kubona kwirukana. Kuri ibyo gitangaza. Umunyamurenge akaza agenda yasanga undi arakenya. Nimba umwana we yashatse cyangwa akamenya ko ari ubukene akagenda akavuga iwabo ati mutabare nyana aragowe kwa nyana akabara reka nica bakamuhamagara ngo uzaze yashaka akavuga ati kubitega iyo umugabo uyu musore wo mu muhana ashatse urumva agashaka bakamenya ko muri rwa rugo badafite umunani wo kukwera uriya mwana mu muhana baravuga ngo runaka uratanga inka abagabo twabonye kutanga inka nawe uzotanga indi nawe utanga indi tweneze umunani wo gushingira uyu mwana mwene nyanaka bakamushingira kandi batanafite nico bafana dutibukana umushasha tubanze gatureke ruguru baze ko kuri rwanya intare ngaho muvuge kuko ni umunsi mukuru ndabanza nsuhuze umuryango abana be kandi tunababwira ngo Paul duheza na Paul abanyamurenge bose nibutse umunsi batubwiye ngo yapfuye naje ndamuvuga ko ari gicanga mu kiraro baratubwira hari ku mugoroba kasakende uwo munsi mbona ko izuba rizima yarapfuye yari umugabo w'abagabo mu isi yakaza agenda agafata inka ze akazitanga kugira ngo abanyamurenge baragire akitanga akazagenda ikintu cyaza kuvugira abanyamurenge abongere bose ibukavu ntabwo yigeze kubwira umugabo wacu ngo bajane ibukavu kwa guverineri bajya kuvugira abongere kubera ko icyo gihe ababembe bakazarya inka bakabasaba amaturo arenze ubushobozi kandi baragira ku butaka bwabo abwira umugabo umwe yaraziringa arasimuvuga aramubwira ati tugende uzavugira ingara yararize nacyo tinaje nzavuga igifaransa yari yarizeho baragenda bavuga igifaransa umugabo nawe avugira inka abungere baragiye umwaka isi irashira yari imfura iteye ubwoba yakoze imihanda nigeze kubona igihe kimwe iwacu twakatwimba ibarabara riva mu magungarira mu bihogobogo akabwira abapfurere bose mu muhanda akabwira abanyamurenge n'ababembe aravuga ati tuzakora ibarabara n'amaboko yacu turikore duhuruke kurumva akora ibikorwa by'iterambere akora umunsi yapfuye umwijima uraba mu isi ni nka wa munsi generale yapfuye makanika nibo bagabo babiri b'intwari mu ndazi tutazibagirwa turabwira abanyamurenge basigaye bakomeze babintwara nk'abana bagabo badusize nubwo bapfuye imirimo yabo iracakora n'amasomo yabo aracakora reka nanjye nshimire umuryango wa rwanya intare wemeye gufata rwanya intare yamaze gucikanira hano muri Kenya yaravuze ngo ntibakamuhambe mu mahanga iwabo umuryango uremera bakamufata bakamukura hano intwari y'abanyamurenge bakamukura hano muri Kenya bakamutegera indege bihenze akagenda bakamushingura mu gihugu yavunikiye mu gihugu yaviriyemo icuya mu gihugu yakoreye agakorera abanyamurenge bakamusezera bwa nyuma bakavuga ngo wantwari yacuwe turagusezeye bwa nyuma kuko n'ubundi twebwe twese tuzopfa
ariko mu by'ukuri jewe ndashimira umuryango wiwe wakoze ubwo butwari. Hari igihe hari abantu umuntu yomara gucikana bakavuga ngo aya mafaranga aho kuvuga ngo tuyafate ngo turiko turayafata ngo turiko turajana umurambiriya kandi hose ari uguhamba hari ubutaka bakamuhamba gusa uko atategetse. Bakavuga ngo aya mafaranga azagira iki? Amafaranga ni ibirongo azashira akagira, ariko muri ukuri kintu mwakoze Imana yo mu ijuru izakibibukire kandi izabaheza umugisha. Kuba mwarafashe Rwanyintare mukamufata mukamujana nawe akazakorerwa monima cyo kimwe n'abandi n'izindi ntwari zose zapfuye zizira abanyamurenge. Mu by'ukuri turabashimiye. Ikindi no muvuga turacari kuri abanyamurenge, turacari kuri tuvuga ku butwari bw'abanyamurenge. Ikindi naje no muvugaho ni umunsi mukuru wiwe wo kurangiza urugendo rwa hano kuri Inosi. Ico no muvugaho tiyabonaga umuntu uha urengana ngo amuhushe ngo avuga ngo nagize ubwoba ngo wabamufashe ngo bameze gutya ngo no bati icyo kintu yigeze gushika asanga hari abana bafashwe iri haruguru iwacu arababahoza arababata abantu ko murabazizi bagize gute. Ni kuri nyine bariya FARDC yafata gusa ikamufata abantu ikabibarurunga bakabafunga gusa ntaco bagize bamara bakazababwira ati muduheze. Arababwira ati se abandi batinye kuvuga aba bantu bakoshike ngo baza suspect gute abana bari wao bari suspect gute ko murabatekeza ngo bari suspect gusa. Arabafata arabafunguza barataha ntibatanze n'igiceri. Kwantegera uruhuke mu mahoro kandi ubwoko wakoreye n'ubu ngubu baracakwibuka cyane. Ikindi kandi twavuga ku banyamurenge tutibuka hano twagiye mu banyamurenge mushasha umuntu azagenda bikanga ukwezi kukanga ugakora bagasa nk'abandi bikanga ukwezi kugacamo noneho bakavuga ngo nyirinzu akavuga ati tugiye bagafunga inzu. Bamara gufunga inzu hakaba umuntu akongorera umupasiteri cyangwa akongorera cyamani cyangwa akongorera undi muntu akavuga ati yewe runaka nsanze bamufungiye inzu wa wundi wabibonye atari na wa wundi ga nyirinzu akamakora urubuga ubwo bakishura nyirinzu mu mugoroba nyiri kwibamo atabizi kurumva nyiri kubamo atabizi akumva amakuru gusa ngo bishuye inzu genda usubire mu nzu inzu bayikinguye kurumva bakishura inzu bakamuhahira kwantegera bakamuheza n'ifaranga bakamubwira ngo genda ngiki gishoro uje mu kazi ukore Imana izakugirira neza uzabona abakiriya akagenda nawe agasubira mu murongo. Turashimira abanyamurenge bagiye cyangwa mu ikanisa bakavuga kwa Nyanaka bazavuga nizi bazavuga ngo hari umuntu bafungiye inzu none tutanga amafaranga ukamona hari umuntu bafunze hari umuntu wagwaje umwana ari Kenyata hari umuntu wabuze igishoro bamufashe abambuzi none mureke tumukure mu menyo y'abambuzi bagatanga amafaranga bakamukuza mu menyo y'abambuzi bashaka kugira ngo bamugirire nabi. Abanyamuri nubwo muza mwumva ngo hari utuntu ngo tuza dukocoranaho ngo kumvikane bukeya abantu iyo tugeze mu byago iyo tugeze mu makuba twese tuza tuhahurira kandi tuzi umenya ngo uyu wa wundi bajya baza bavuga ngo ngo nakagara tuza tumenya ngo kanona kuruva tuza tugenda muza mugira akantu mupfa ariko iyo wagize ikibazo akaza akakubwira ati se ni iki kujya baza baca umugani bakavuga ngo abarwana bavukana ngo berekana abakirana bavukana ngo berekana. Twebwe turi ubwoko bukundana bwumvikana buza buvugira hamwe nubwo ntoba afite icyo dupfa n'uyu mugabo ariko iyo ngeze mu kibazo azavuga ngo kino kibazo icyo dupfana tuzumvikana. Abanyamurenge bameze kujya mugabo ngo abavandimwe babiri ngo barakosanye ngo bamaze gukosana ngo umugabo umwe ngo aravuga ati njyewe ngiye kuzinduka ariko ndazana umufundi
wo kubaka ngo igikuta ngo igikuta kirekire ngo kizadushira hagati bari baturanye kurumva bari baturanye umwe yaraba nk'aha undi akaba nk'ahari ati ndubaka igikuta kitandukanya yewe nawe kugira ngo cyekagira uwundi umuntu uzosura uwundi wa mugabo aragenda arazinduka azana umufundi ati urabona hano uzohubaka urukuta rurerure mu buryo umuntu atazarushona ngo agiye kureba mugenzi we aragenda umuntu wa mufundi bazanye yubaka ikiraro kibahuza yama yubaka ikiraro ngo kiva kwa mugenzi wiwe noneho azindukurutse asanga byarahuye asanga mugenzi wiwe ahagaze kuri cya kiraro wabo ngo asohoke gutya mu nzu agiye kuja kureba gaca gikuta yamaze agenda muri cya kiraro ko babuba naho mugenzi wiwe gataziga yuko bari bavuze ngo bafate bagira igikuta ngo arangize ukuntu bakoze ikiraro aravuga ngo mwene mama nataha kuba yubatse mwene mama nataha nta kindi nzakora nzamaca kuri iki kiraro nirukankije kumusaba imbabazi kucaha namukoreye kurumva ngo apfe kumurangiza yirukanka yamamugwa mu nda aramubwira ngo mukuru wanje mbabarire naragukoseye ariko ibintu ukoze byerekana ko mu by'ukuri ukintekereza ati naje sinje navuze ngo uyu mufundi yubaka igikuta kidutandukanye umuntu waduhujije tanze umugani mwiza umuntu waduhujije duhubatse kino gikuta warangize yirukanse kuri wa mufundi aramubwira ati ese kubera iki wubatse ikiraro kandi nakubwiye igikuta aramubwira ati jewe nibyo nabonye bizima narebye kuvuga ngo nubaka igikuta batandukanye ahubwo nububakira ikiraro ikibahuza ngo arangize aramubwira ati umbabarire ube muri uyu muryango tubane umushahara uzoza ukenera nzoza nkuguha ariko tubane aramubwira ati simfite uwo mwanya mfite kubaka ibiraro byinshi ko ndagenda simfite umwanya baba bampamagara kuja kubaka ibikuta ariko mfite kuja kubaka ibiraro ahantu henshi ni ukuvuga ngo mfite komande nyinshi z'ibikuta ariko zubaka ibiraro byinshi ni ukuvuga ngo abanyamurenge ni abafundi bo kubaka ibiraro aho abantu batekerezaga ngo bagiye kubaka ibikuta rero turabasezeye tubabwira ngo ubundi bwoko bwose bwumva runo rurimi nimba mutagira ibyo bintu mwuka byaramo turabasaba namwe mubibemo ikindi nosaba abanyamurenge ni ukubigumamo umwana umwe yigeze kuba uwa mbere ku ishuri ku masomo ngo amare ise aza yayirukanka abwira se ati ngiyi berete yanje papa nabaye uwa mbere ise aramuhobera aramufelicita aramubwira ngo kuba uwa mbere si ikintu gikomeye igikomeye ni ukuguma muri uyu mwanya wa mbere tiyakagira uwundi muntu nicyo kintu kigoye wewe genda ukora ibishoboka byose wagize neza uharanire kuguma muri uwo mwanya kabasaba abanyamurenge duharanire kuguma muri uyu mwanya murakoze turabashimiye abanyamurenge mu by'ukuri turabakunda muri abantu bazima abanyamurenge n'abakirisitu n'imfura nubwo hariho bamwe barya bagenda gutya ariko bibaho mu bantu bose biza bihaba ariko iyo umuhamagaye tuzi umenya nkaho ari cyo ni ukuvuga ngo ibyanyu birazwi turabasaba gukomereza muri uwo murongo mwiza ni byinshi ntitwavuga umunyamurenge ngo tumumare ni munini ni mugari ibyiza byanyu ni byinshi pe ariko twaba tugize ngo twereke abandi ubwiza bw'abanyamurenge gatoya hanyuma nanone umunyamurenge wese turakora subscribe undi wese ukunda umunyamurenge inshuti y'umunyamurenge turagusaba gukoraho kugira ngo dukomeze utwandikire nimba uri ubundi bwoko bukunda umunyamurenge twandikire kandi tumugafata ku ikosa rimwe ry'umuntu ngo cyane gatozi ikosa ni gatozi muza mubirebera kuri wundi hari igihe wogira aza tubabaza wa wundi aza tubabaza cyane hari igihe wosohoka nko mu nzu ugasitara ino
rimwe ariko andi mano yose ari matarago niyo nacika niyo bivuye uzikomeza ukambara ikirato bivuga ngo ntawe dushaka n'uwo ujya ucika bose turashaka ngo tube muri rwa rukundo rw'abakurambere bacu ba data batwigishije Imana ba data batwigishije ubufura ba data batwigishije kuba turi hamwe iyo banaguhamagaye nubwo baba bari muri Kongo bazakubwira ati se mwebwe mwagiye muracagira rwa rukundo n'abasiganye rwa rukundo twatandukanye ukabunga ati turacari kwa ahasigaye titwobimara nimugende udukunda yandike muri commentaire nimba ushaka ni nimero two kuganiriza tukakubwira ukuntu abanyamurenge tubayeho mu buzima bwiza nimba ushaka no kuduha ikiganiro nimba uri umuhungu ushaka umukobwa wacu wotubwira tukazagushakira umugeni nimba uri umukobwa ushaka umugabo ufite umuco ushaka kugira umuco w'abanyamurenge two gushakira umuhungu w'umunyamurenge twoguha ipasi nziza ukubaka nawe ukisanga muri uwo muco mwiza murakoze Imana ibagirire